Your Revelation 21:8. Na agejo cowards. Sorcerers. Wow. They're in that team. Sexual immorality. Adulterers and liars. Mewe ngirodia gebe. Newo gore lungana kurate. Ososara. Maraba kuna sorcerers amuyo na imagine venyo dili wiki. Like I have got. Let me tell you on a serious note. Like I have got Revelation. Na ninya na mushenyo ama nyara radege magna lengi kigeror kegera ro na ba mara kegera magisia ye mendo lev ka lengi kigeror mere do ile Biblia. Yolo na imagine ora dalo ali go shumara. Oldongani correct. Oldongani ololoito. Oldongani oara Mungu. Nini ngora do ina yani samara isage duo ndogiri na ndimigaja. Ndio yolo lello. Ndio rande iko. Yolo lello. Ndio gya bonyo. Korbaba lengima. Na ninyeke ari. Niako na maina na ara Mungu. Nimiunira gure. Maina ra gure. Agira attack. Tangara gina sia bipolar disorder. Oh, need to me this one. Yes. Ari. Yes. Okay. Because they want to attach you na message, you na nedolia na message. So what they want to see? Tamoya wana ini kara kicha the such things. Yolo na bipolar disorder na condition ni kiro inyeki. It is a kiro iwo ina mingoka imi yolo. Pa ganyo be wena ibalonye. So nera na triggers. Yolo na triggers na alo trigger na death of my mom. Yolo my mentor na my mom. Yolo my mom. Let me talk about her. She's in heaven. She'll listen. You know my mom. It's fine. It's fine. It's fine. It's well, Musa. You know my mom. Mamundo ina imarita nako. My mom is beautiful. Let me describe her. I'm handsome. Yes, you are. My mom is hardworking. I'm hardworking. My mom is courageous. I'm courageous. Yule anaita goro. Yolo bajo mindoki ajo na tek sana no benya jo mindoki ai magona rogi na megre affect ngera ini. Amara ngera ini bororo na kwa kilo anga yini ajogi. Dadi kwa umelogwa. So now it oh my God. Yes. It affects because get all the social media. So I get woman magure nyaiso. So I know how to deal with it. Now in short, I might in a process working as I counseling aishiwo na yolo na wado ni dole dera cloud chasing ondo ni jana na but at the end of the day ara do alwana lo ya affect na rogidi oleng and people are committing suicide ondo ni jana na say mental health may it be bipolar disorder, anxiety, depression and abogna rolimu to an extent that I don't want to know kwa ambassador ta una no ambassador le mental health ndo ina mesera nyete Kenya amuge uregi. Olengora ni le Mary Supetchos woleng te boy ni gira tume yok agra iroroki igira ngori yote de Kenya teipa kewarie agra iromone na risharas de ni gijene Mary Supetcho inspiring lives adi aga goroshi ingibustana show na begin tu kujoldungani nikin challenge ni domunye ni mindoki agolungani ota ndamuno ota depression agra gajoki mere ndogi ni midemayu kora ke bege yankayo siligilang ora ke bege borongo jo yankai ora ke bege agolungana ota purpose ota ndogi na dolta she ndogi na yuta maisha ne mere ndogi ni midemayu na gore oshage maisha na it's a process ke anilo nile weneti oloivangi ni wara ke shulo ivangi ni leweji na ngom na isiaja ni ndogi ya ine we netiriki ku ni meweji ne mejiki kutaisere ni meweji na yuita yonkoitoi and that's why unafaa uvumilie ni minchomba kenta yutengoitoi sidai nigiria mari tori shapokin. Ayo genajo ki subscribe to my YouTube channel nagrajo asholenge ngajaba boye you are model you have subscribed to my YouTube channel you know gora bagreiteru and I show
na ajo hata 500 subscribers. Right now we are over 12,000 subscribers to YouTube, over 58,000 followers te Facebook nikigiraga endelea grow, te TikTok iragumo goleng wengi sana, over 200 people, 200,000 nego agra airomon enarishara nikijene Mary Supet Show. Mungu akubariki sana na gali yoshaka joka ro selengen logi Strong Maasai Ladies Association CBO nikigiranit inkera angor Maasai petu maisumara elayo otenebo o selenke neaku ashibara mukiara oltungani la kayiolo jo labda iyolo kiara Musa tipapeti atua show era ke sininye mbaa naimaye nayu naimaki amu kore taata lapa likiti na ole mental health lolewa mukore lewa na iltung'anak ogirakino mbaa labda kinyal enkitok nigirakino kinyal tesiai unanyamazia alafu itafika mahali nebugwa na dorogi inatoka in labda te condition aje na kelotu ninye alikiyo neeku ngora oleng abaki nitadua busate other interviews kage kikigirata raimaki a very different thing labda nemenitoningo. It's not more of politics kiara bani kigirai maki omusa na kifana teningo renasho ngura mpaka musho abaki migiro sha ijaje to nkulie tokitin ore Musa Loriana show nemela dolio la basam years back neeku kayieu ake nalo aitomon enarishata nikijene Mary Supet Show kaji Mary Supet nara eneleshao aka na usim oleng ashole. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu ole Mary Supet Show. Ashole. Wenitafuta na lele baraye. Yes. Kashibo oleng eroroki olaingurani le Mary Supet Show kigira buitero. Kaine roroki laingura pookin lena show angana nase Mary Supet apparently kiti na pooki dominion tene tekitengela. Yes. Neeku kaina ina omonu ajo matopon kwanza erumoki na iteru show. Yes. Matopon. Baba tenkarna Yesu ishukoki yanashe tenkaraki ena soloitorian ntabawua yiok. Yiolo kinteru ena show oloitorian deru tenebo yiok yiolo mbaa pookin nikipuo discuss teeku mbaa naanare teyie teeku sii mbaa naaret olosho teeku sii mbaa naibelekeny oltung'ani olaining ena show. Metii olikae lajoyie yie ake pooki toki yie ake kigira aimariri naa tenkarna Papa wenenkerai wenoltau sinyati. Amen. So, wow. Nanu nailo aji Musa tipape naini katajeuo kanyor Enkai. Amen. Itajeuo. Yes. Nanu tajeuo. Wow, that's really powerful. Kaji di Musa. Yiolo Musa naa nkana enkibatisa. Kaitubuluaki nanu tiatua Lenkai akasidai taata ivayiolo shows oshi kumok naas naa natadua ajo the best. Wow, thank you. Sababu keetai naa perception naatai tiatua idea about me. So yiolo taata ena show naa kayieu naitodolu people have perception indim ninye oltung'ani nejo yiolo naini maybe keerisho naini or maybe kedua naini but in real sense yiolo ala duo one on one naa keyiolo a different. So neeku kaita na kuril. Yes. Ozo itai mararil. Katajeuo apa atubulua tenjeunoto. Ara dinye mpaka chama le CU. So before you tell us all wase yok igira abulu igira envision maisha ni mpaka nilotu aku directors, tell us that life ilikuwa aje maisha nywe ama ilikuwa na machangamoto hapa na pale. Before nyeki bwene. Kayieu nye kwanza ning'asa aibelek damunot oltung'anak kuhusu nanu. Aishe nibol Isaiah 43 18. Nejo Biblia, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the wilderness and streams in the wastelands. Kanyo ebun translator si. Kejo Biblia emedol ajo etorikinoyu mbaa musan nimiton
tondo yani miton aibiribir miton tiatua emusano ntokitin naimaitie ng'ura ekasita nanu embaye ngejuk na ng'ura nina nagira aipang'u ena nkonyek onkariak emedoliye ajo kagira aitobir enkoitoi tewueji nemetii enkoitoi. Exactly. Yes. Mayiniki obiri ame kegira obiri kake yiolo loreri na agira ake duo explain ajo yiolo musabali yiolo te social media neme ninye ele. Ikingilikuana ashu kata jeuo. Ka yiolo apagira ma challenge amu ka kijibu apa kindaru na ena story ajo karangai. Na kai backslider. Oh. Kala jeuo apa na backslider, and let me tell you, backsliding as such. Yiolo iltung'ana lorbuluti atua orolenga era nkera yor pastor. Arashu duo ena setting natajeuto iltung'ana naleng. Ijajo iltung'ana na kera jeuo iltung'ani. Ora serious no, me lasima beta jeuo enkerai orpastai. Neeku sidai tenelo sinya aku oltung'ani realize keon neomonokini toba. Neeku atubulua sinanu te setup natajeuoki nalotu na yiolo nalotu naponu apa aomonoki neeku kaatomonoki toba. Neeku Geragiri. Atomonoki apa kama yiolo naibatisai yiolo na baadaye in fact Bishop Raji Agnes naatomonoko teloitoktok neeku na katajeuo. Kake kando na hiyo kingilikuana ajo kai ing'ua. Kai ing'ua. Yiolo nanu. Amu yiolo ajo nyoo ketii kumok iltung'ana loyieu neyiolou story no like because you inspire. Sure. Amu metumi ake enoshi naji kenang'ieki isoitok ormatundai loota nyoo loota irng'anayio peenyai lelo ng'anayio. Neeku toliki yiok ajo kang'ae ele. Yiolo nanu naing'ua maisha, aing'ua family eabori oleng. Amu aidim oshi iltung'ana nejo kaing'ua maisha, aing'ua family Karsis. Yiolo nanu naa kaing'ua ewueji naji Loitoktok. Olosho lorkisongo. Aing'ua a very remote, ewueji remote naji Murutot. Tenkop entonele Nkisimot. Yes. Yiolo enkop neji enkop olaitayiok. Amu eetae tenkop ang enkop olaitayiok, neetae enkop olaiset, neetae enkop ormolelia. Apparently, nanu last born to my mom. Yes. I have a very interesting story because one, yiolo ninye papa na emini enye ntoiwuo enyenak era larin imiet. Both the mother and the father. So, he adoptaki apa ninye papa, etung'ayioki era nkera uni. So, ni adopt ormarei amu kera lolmoshono torgila duo tormarei kake sumagana ate nyoo. Ni adopt oltasat oji Simeon. Noshi peeji papa ole Simeon. By real sense yiolo menye neji Meshuko. Then yiolo alalashe lenye ni adopt Ng'ashing'ash. Neeku eji sinye ole Ng'ashing'ash. Yes. And then yiolo entito neem enkang Koringo. Yiolo sweetie? Yes. Yiolo diana naing'oru which is my cousin. Yes. Amu nalo napa ninye apa natoihomo naayu the grandfather. Yes. Apparently my mom etoiwuo entito amu kaliki duo amu memanya duo tenashow ino kake explain why oshi paimanya. Ara nanu ololaitayiok kake yiolo my mom nee enoolaiser. Yes. Pasimaro. Loloing'oni loolaiser oji Elekima. So then nelotu naa Sanganashai. Kumbe? Yes. Eetae bishop oji Joel Kima, ninche no bishop le Keji. Eetae family naji Ole Mpuyu. Eetae le Lankas. It's a very big family. Yes. Neeku naa keetae duo Ole Kimonyokie neetae Ole Kimorok. Neetae Mpuyu. It's a very big family te Loitoktok. Neeku naa neyieu ng'oru anya ninye ake openy. Ninye ake openy, ninye ake dito openy. In fact yiolo Joel Kima na step brother kake iadoptaki aisho naa ninye peeku eeta apa my grandmother enkerari. Yes. Nelotu naa my mom neyiu nkera naapishana. Neeku naa nanu no. Apparently mikiyiolo grandfather le nchoto my mom ontoki amu oltoonjori neterewuaki. Yes. Yiolo apa joipo ormaasai natoiwuo taa my father. So in short mikiata lineage. Neeku noshi pee ejo ole Naini nanu ole Naini amu nejo oshi ajo nanu ole Naini ojo esiri teng'ues enkang ole Enkai eng'ues because ejo naa irmereshi amu ara olormereshi. Yes. Na nejo ajo basing on what we have achieved tesiai esiasa ambaa nijo nena. Then
loyu entito long'o loo laiser loyu muriet meji mama muriet loyu muriet entito long'o loo laiser amu oloing'oni sawa nadipa anyokie ejo oloing'oni olekimonyokie yes onyor entito odomong'i all right so now itadua ajo family ana adopted my father my mother also ninye she's only the only so nitu isoma ninye they didn't itu isoma ba ninje nelo na baba aku keasisho tesiai game rangers Amboseli then later nelo runa kusisho azakasho the inejing na siasoli so now apparently naloruna one last born so there was a really attachment with my mama moyolo na wane arangidwa gari na ukumo ngara na by the time naloru alo school iritaya my dad so my mom na gare so meshate kulle gemir na miria ilora amera wela na lurwa ya ne Nairobi ego na we were so close na mama bana na isoma wow na gara bororo ni gaja so now ayamini na ndogi ngaja engai na ninye na instilaina na ribari akatubulwa tesiai ya kanisa then science you are a genius history na rokiting ya technology now na kari kage my mom school na walk at distance amukasomea ye school na DB from Ruto to DB Lochokto tongeje kibo na mama na Eric kilometers 22 what tai boarding ne gure ne bol sunarik na ajogi ndala na ajo kai ni mi abaiso maira na no me yolo banje grade mayu aga yu na number 1 mbone ni homona le number 2 so usually I used to be the class na dingera 200 number 1 aga number 2 so yolo na aba lo aimole nalo na ayibo nalo Oloitoktok boys still again at Oloitoktok ejisebe was a professional school then by the time I primary nanu see you chairman yolo na haba abaya see you chairman wow the school niju na school na I was very young na una kila assembly ngara 2000 yolo yo biri na ye munogi then nalo na mountain ajinga SCU nelo runa Sherani the form 2 so I backslide the form 2 what happened can you know peer pressure in fact mikemagira nashoka ke hata deniki host tena amuga ya muda na elo runi ma discussa kanyo begera ngara demonstrate wana say na bejito school ni because yolo na in short alasa na rombo yolo na baba form 3 na geloni neji maregelu ni jor kijana ni pooki le Oloitoktok boys kiaku taata yolo arikon lang aiteru taata ndorasi so yolo vaji neja na idro baraba prefer le boarding I mean the dormitory parumo na iko naja from there nitaro na leadership nituwa na activism te school yolo na form 4 na snendo ginara do ajoga nyoba ya responsibility amagara larikoni then nisho na ne wonu games again school le Oloitoktok yolo abe wonu ne mitigini ngere we shabiki ate te kiwanja na bonu ajo yolo mira lariko lang ka giasa mugi niwo ajogi yo ni bowe sawa nele nikingo bibobo bogin amere jo lariko na ganare nele jormali munia hapana nijogi yenjo na gebona amu kauregi amu yolo de siasa o leadership na lazima biata guns guns yolo ndo aji guns dide anga ruishu siasa tayela ina roke diengri ya ruishu age de bani siasa meri be ngoro ningishu me ngishu ya search bitum power ayolo bitum power sometimes ni be kolwana fear yes so ne gona kairobera en team oltungana garuk 10 na ijore kuna nuru gizani na yaro na amuru ko yaja lolo orbank el ronga to fok amje na waslasia or masaja te sugul imiet and I have to be part of it na kama damu yolo na nasiairin na kaite ki oath na rogo no asa eto rogo oath ni jonne mugiki yes so ne una kera ntoki nabo ne in short neeku naa kaata power lang inye pooki ng'ai meeta entoki nindimitas
you know kage metin enkarushu atana tenkaraki naa me enkarushi nanu ayieu neeku I was still performing te school nanu akorik maybe number 1 ashu number 2 na kenyor na ormalimui kenyor na so nelo no omera na kagira kaelewa najo tapala dia na siai yolo na balotu abaya form 4 no lomba ajoki peepuo pookin yolo na nepuku nentoki nemesidai naitake na responsibility najo na imagine kindipa aikuna kaisho keon expansion eshomoita nkera negoro ormalimuni eshomoita na yolo peeshukunye nearare enkisukul pookin pepuo 2 weeks nishukunye kila mtu onkiek are penalty so nkera 400 times 2000 that is 800,000 yolo na peebau neeku ikilikwana kang'ana anda enjom nejo pookin 9 neji 9 na kintaas BOG na naitaas maswali pawe nikilwa maswali ole musho by then kainosunoso na dayo ntokitin nadoli ajo kata sipata abantu nagira imaki neeku yoni na naisameai najoki nanu ninche mikisamea amu ningasia maidan mikisamea amu however much agira limu ntokitin asipata makosa na sabu oleng amu ehomoita nkera wiki yare netalaaki almost $1 million ntoiwuo na homoita nyo neeku entapa nanu mashomo najo kai dilo nindipa register exam neta entam nabo bias exam najo it doesn't matter so ake enchoke mayotu bia kuna kera amu tenalo njine peji sukul otenilo tenalo tuirori bas na ihori naipondipoti assembly saa 7 ndama saa 8 pajo amagayo na daigwa nayo oleng najoki yolo rana pa na yawa yoga na manyata na certificate pekitum yolo nanu le naini kayoki ayawolo warula ya mukara certificate sidai au moni ndajo mibeji sukul amuna no gara allo wagira take responsibility kaka yolo taisera ara certificate sidai ni ara sindai yolo kololo oti kurum mia siasa ke ntoroni amu yolo apendoki nayieu ake ndai kenda apa lariko wa mo alaroni bas nige morara na dagi kera moranga ya kera ureti ni gor mohan yolo bi gor nejo ormalimui mohan ogolo students amgalo ito na neji milo ayara na aloito na makaidipa tejo naitawu ntokitin ngani kaloito ningasia my dad yolo na abajo nejo nejo ormohani obo lormolelian lempunit ojidano lomunya kolchore lai mbaa sai melo lena ine expoven kiriamari hibo gerari na oteke ncho bas nalotu alo na kel ndam nabo ulitoka yes na yole principal yolo ye amo yata bana sukulang tenitum te sabie ni hoyo mwalimu 10,000 ajo yolo ye airagi ye 10,000 airagi ye clean so I came and perform na position 2 na itageta ninye A na ira nguti S nalo direct to the University of Nairobi so now nalo University of Nairobi to cut the story short nalo University of Nairobi na sa BCom finance option yolo ina ara 2006 yes by the high school yolo na 2011 I graduated University of Nairobi I was lucky amuka noto scholarship because I was smart na mama noni kisoma te high school program yes wow then naloru yolo babaya na combine CPA masira become finance option yolo wale ndam nabo ati aba sukul na Visions Paramount Plaza nedolo lobenya jo karangen na iho full scholarship na umalagera sukul ni voin na jura ni ba section ulikuwa unafanya combine I was combining CPA alo CPA najisomea mata naenda class then inalo evening classes to University of Nairobi School of yolo ni ngele kuma agiashiria leader yes I'm a leader nara professional person nalo na University of Nairobi aidaro nalo na combine for CPS na jogo 11 na sukul ela magaras ngrangen tamo gage yera la kas ne exam kage me lack tuition fee na in short iruna na lack university ni la college na ko mutu akiji jogi si ga ngorage si ide na baya section 4 na ngorage ko audit firm the Westland or Moin kaga lo dia ira gwanga itabu ya mke kiyo de karade sometime kajo yolo kirisho yolo na raji kagira ra ko super
agira kiaka kitisho mbaa me kitishu kabara ing'oru esipata nemenyori esipata kake sasa ile ing'oru esipata te farm nikingeroki chona ashomo farm yale na farm no moindi na nyori amu kara smart neeku kaas esiai oleng kake yiolo ng'osiaitin ormoindi naa kegol amu family business neeku yiolo nanu kaata section 4 inakata yiolo oltung'ani amu yiolo nanu lotii entoki naa KTC eeta orkiti kijana oji Samir kinyinya lang nanu neeku nye ormanejai lai netii naa yiolo lopeny nekiji Nafisa enkanashe naa kanyor naa enkanashe amu kaata dii enkanyit ming'or dii nijo maata enkanyit naa kai perform amu kara naa smart na meet targets neeku tenaa siai e VAT tenaa bookkeeping amu nena tokitin eesi tenaa na audit naas nena tokitin pookin namaliza kake kidharau lelo tung'anak Afrikani neeku naa kemorimori ake Afrikani nyonyo nekivumilia apa ometabau naa ewueji natamoro irmaasai nejo nara irmaasani naa naayie ninamorisho iye nanu irmaasai duo ejo meetoki ni Masai mjinga nini neeku ntoki nijo nejo Masai na ndio anamsaidia yes kai naidong nindong what aidong ormanager enkayieni naji Samir bas najoki sii totona tene meuku enkanashe ino paalotu airorie anasaki ena shida niata paalo nelotu nainasaki enkanashe enye ning'asia nejo ajoki yiolo ele tung'ani kemurr oshi Afrikani naa kivumilia olari musima nadol duo ajo kesidai tenaidong taata peeng'enu amu ebaiki nemeng'en bas nikijoki enkanashe nejo ejut inaayieni najoki mijut enkayieni amu nanolo amu amara ormanejai I take responsibility naji kaponiki ormushaara neji kama naai kigira aitegemea najoki mikincho honyo ormushaara loonkolong'i kore enoolong'i ake nataasie nusu olapa nena olong'i enchaake from then nalotu naa aaku alo civil society alo NGOs neeku onile NGOs nalo naa NGOs nalo asisho te NGO naji Retomara ilo shomo aing'oru kaata dii ake nkunaini yiolo naata amu yiolo from 2005 narikisho nang'asa aaku oloitok to Youth Alliance chairman unopposed naitoki alotu aaku chairman le Kajiado county mzima Kasia na unopposed yiolo dii nye apa aing'oru director that is 2010 yiolo since 2005 mpaka 2010 nara chairman lelo talk to Youth Alliance ageli ata vice only for 1 year naang'uikini naji maisho na ini amu meeta haja kada nade ake dipa aishooki diapa katik doi neeku megelehoi because kai perform namana naas education campaign namana naishooyo sanitary towels tonooleng'isim naas dii ntokitin kumok then naitobir policy nikintobira mheshimiwa Kato naa ninye itumiayieki basari mpaka meeting ono naa dii ntokitin kumok so yiolo naa paalotu aitoki aaku chama le Kajiado Youth Alliance naiperform oleng yodo it defend na apa si KCB ground Kajiado yoro mitokito le kore salala heli na molengo binyido le lolveto ya meeta papers kitongorutu esiai ekibiko lodaria ombaa kumok so now neeku naa kedol ajo kagira perform neeku kayiolo naa through that natum NGOs kumok naa ninche agira asishore niata ake sie nino ninteru naata ati Kajiado Voices ati Fahamu Kenya in fact kai hamo dinanu hamo no South Africa Tanzania na train on Pan-Africanism to be a leader, to be a Pan-Africanist neora nanu Pan-Africanist ina shukoki national leng lady naji Patita Tingoi keasishora na ranjite office of president aina shukoki anashe oleng Nicholas Soikan keasishora na the World Bank amu ninja na abala ibunga ngai na inakata Mentas direka buti aradi nanu rabuti ni na shota mo ile ndoge ni twa ihora kabuti ni siangi aisho po kitoki aisha enkop aisha enkisoma aisha mali na nyor so neeku naa nene mdia baka ing'orua entira rabuti anataka noto kake ngai na di naisho nyo so neeku naa in short nalotu naa kwati na lenyo
na siai NGOs. By the time nalotu ako 2014, you know, one of the objective of Kajiado with the lands na good governance. Nikidol apa ajo kenare na governor ile kwanza na oltung'ani oata degree na oltung'ani sii loota leadership nikitaarare nabo le koreso le tenkaraki esiai e KCB nikitaarare ninye kigira ake arumore eton aa chama le council. Neeku naa amari aido ile kayeuno ero amu nijia rejea niro. Keye di chama loro lekayo enkayieu nemeeta namuka amu nijia rejea niro. Miata apa nkamuka? Ama kamena amu karakiri. Ero keye di chama nijia rejea lo kalingia niro kanyorro yamu kiguana na nanu. Anga di nanu anu kiguana. Yes. Nejo ero keye di chama lolo najoki nirikiro ormalimui okurro lokonyo oji kepwe. Kedenye jo kepwe. Neeku kemenisho doi. Oitipat lo ngoji kepwe. Yiolo ormalimuni nebaiki enkile enkurungo napoolo ntamushalawa amu yiolo ormalimuni ibung'ate o professional o NGO sayau elengede. Yes. Najoki sinanu mayiolo taa nanu ajo kang'ae aaku gavana kake miaku iyie. Nejia agira adala. Baas naasaki naa research kuna research nagira aimaki. Yiolo naa peeku meeta papers nelotu naa aaku nikinchina naa apa neimu olengede yiolo peimu olengede enye nalotu naa aku director le budget 624. Wow, nikincho esiai. 2014 nalotu naa naaku director le budget baadaye naaku director le revenue mpaka saai omeu naa naaku nabao oshi te social media. Yes. So neeku nanu naa ilo generally in short kara nanu kara oltung'ani onyor Enkai kara sii amatejo nai code naimaa onana kulie tokitin ong'uan nijoto naa ne genius. Then nara olarikoni, I'm a businessman, I'm an entrepreneur, kara diksi comedian, kara everything. Ariko doi kara cocktail oltung'ani, orkiti cocktail oltung'ani, yiolo cocktail ajo anyo. Aitobira Enkai, mchanganyiko ya vitu. So neeku naa generally, nijia neetu, kake aitoki naa aimaki mbaa naisu social life, tenikintoki naa aimaki enapai niata maswali, naiteru naa aimaki ena siai mental health. Yes. Naa kaliki ajo, pei resolve ena siai social life, amu ninye taata kiimaki. Yes, amu atodua te social media, atii apa enkata I don't know, eta apa enkata nigira aishop content. Nejo iltung'anak laini is not okay, sijui what, so I want you to explain to people what was happening that time. Kanya apa nagira aasa tenkishui ino. Aishopodera. Injopito dera, alafu netii ake comments nagira iltung'anak ajo, and then nadol si not orgavanai state controller egira ajo etii clip egira alimu ajo enda union oleng'ai ama I don't know if you are neighbors na ikunya ebu niambie vile alisema. You know ninye taa kitadua kake me ninye akotejo. In fact one yiolo nanu naa kai ne describe gaon ajo ketii nye ntoki na keureki nye na topic nigira discuss. Yiolo ntoki kwanza kashomo di shows aja nabaya uni na igwano openy najo yiolo taata aitau taata Mungu amu kei nabaya ake nalo airo sipat ara nanu truthful man. Yiolo Revelation kai yomege somela yiolo Revelation 21:8 na kejo cowards sorcerers wow, they're in that team, sexual immorality adulterers and liars mepuo enkitoria kebwe neeku ore iltung'anak urate ososara maraba kuna sorcerers amu yiolo naa imagine penyo tine wiki like I have got, you know, let me tell you on a serious note, like I have got Revelation na ninye na musho nyo amu nyera radiki magna leng kigerot kigira iro na ba amara kigira magisia ye mental health kali kigerot amere ndo ile Biblia. Yiolo naa imagine ore dalo ali mepuo shumata oltung'ani correct, oltung'ani ololoito oltung'ani oata Mungu nining'ora ntokitin naa yani summarize ake duo ntokitin naa nimikaja nijo lelo nijo taate iko yiolo lelo neyoki aponyo orbaba lenkima naa ninye keari neeku naa maina naata Mungu maina rakuret. I've gotten something from there. Now this is the way it is. When I come a show like this ara kunda naasita
ainepu ajo enaipanga ninye ta umongo enepu agira aikaja yiolo sii enkae mara nanu kuret ayu entito lolaise neeku naa generally kairo nanu sipat naa katejo oshi taata kamooki nanu airo sipat nipik oltung'ani entoki naret nikaja nahemaaroliki enkae kaji Musa yiolo Musa te Bible yiolo pee Musa the book of Jude you see I think 9:1 nebau ewueji egira aorr osesen lenye olmalaika Mikael tenebo oloitirua amu etaasa ele tung'ani ng'ok netaasa ntokitin sidan omikeni ajo kakwa sidan yiolo peikeni neeku naa sidan imagine enkai openy nashomo anukaa tewueji naji Moab imagine enkai nashomo anukaa yiolo ajo peeshomo anukaa tewueji neisudoro ejo peemiabudui like for example amu kaas naa design nainasa dii ake lomon minjalita akeyie yiolo Osama bin Laden peer US itu oshi enukari eshomoki aitadoki nyoo yiolo sababu tenemure etunukayioki naa naiterutua kuldo Al-Shabaab aapuo aaseret ketii iltung'anak loos imbaa tenakop erikore arashu nyoo metabai ewueji naa keyieu neseret that is why God did that so in short yiolo paaku ina siai e Musa by the way ajo kara Musa kayieu yiolo taisere nikeni imbaa ainei neeku sidan alang nyoo naa yiolo sababu paagira ayau ina issue ketii ntokitin torrok natejo te social media netii sidan neeku ayieu nai taisere tenaikeni teningoogle amu teningoogle tenaa nelotu pooki toki teningoogle Musa tiwa naini neponu pooki toki ayieu taisere enabo olong atamoru arashu atupukuo te rikore yiolo pee kingoogle amu internet doesn't forget naa mbaa sidan naa kukumok alang nyoo ana lapa tung'ani oji ng'ae neeku yiolo taata kayieu naa taata nikidiscuss mbaa sidan pee tenetii oltung'ani oyieu nipik something nipik naa nji etiu ayieu maimaki esiai e mental health we want to know what happened that people Lemusaba yes like there's something that happened ulipata kazi Tenete County yes and then in between there was something that happened and then maybe people neyau iltung'anak entoki naji judgment so we want to know maybe the condition what happened in between toliki yiok niliki iltung'anak ina baa e mental amu ore nye ilewa kumok naa kekureti meyieu neponu alimu June yiolo taata June naa enoolewa kandi inje eeta ladies kandi inje ninyi you know as we speak ore nikingosia irpayian ninchirade alafu inatoka ore ndio ina mnanyamazia vitu sana let me say this taba sema irora amu kairoro Kiingereza ayo modire we nairo Kiingereza neeku aira na kiro Kimasai jetu yiolo eron ninye amu kayieu nalimu nang'asa aidescribe ajo nyoo mental health paalimu nanu experience ai ajo ka yiolo mental health nemekita yiolo mental health naa it is a condition keeta description e mental health enum na Kiingereza era legal description neetai description entoki oldakitarini you see neetai description oltung'anak yiolo iltung'anak ejo kichaa nejo nyoo but in sense keetai naa different kinds of mental health yiolo nye kwanza era anxiety etii oltung'ani leneeta endeal najo etum nye 50,000 mitoki rora neeku mirura neeku anxiety netii fear atua anxiety netii paranoia yiolo ina naa one mekichaka nyoo eetai depression noto ndamunot kumok onoto depression neetai biyiolo ajo kakumok neetai amare etii depression eeta anxiety sawa eetai nye eating disorder naa ndawo shibu ladies Jalwani kaina slim nini that is an issue of the mind na Google adu na rongo again what do you mean yes eating disorder is a mental issue like nyako miyuni nyanda elongana lo hii mambo either it is affecting maybe you slim ara hii nkoneja or miki affecta maidi nalo deeply amute niki discuss na niki discuss omega kai ore raina na ke mental egira na affect ndoye kumok yes na atai akayira na ira kuna na aje dolta na issue era ido nya stress
neetae enoshi na netum postmortem. It is still inaishu naa kejo dii etum oltung'ani kichapi tina neyu meinye nentanak enkerai it's an issue, you see. Neetae na related to adolescence. Bas tapala rama yu kuna duo nara common. Eetae addiction enaishu or drugs of substance or gambling. Gambling and betting. Nakarata onena tokitin. Neetae ajo naa sinanu mental health etonda idolotu enai. Neetae naa enai naji bipolar disorder. Yolo bipolar disorder naa amuna na kigira imagi. Aisomesha idi pookin. Aisomesha pookin. Neeku naa yolo nena bipolar disorder is a condition sana naibung oltung'ani oata IQ eshumata. So ndala magi kudu jo science so rohidi. Ukiwa na IQ negera baada nyana nwa nkai yole nkai because when you are genius na you need improve ajo meti nkai. Wow. So you want to prove na science technology like you should research yolo larabal walking pedola jagara successful research aitumia technology ondo ni na muyela na social media. It is a technology that you can use to enjoy na ujumbe ino na sai research mara yo na baro mbona gira image corruption wana na rogitin pogin o history na seto na SWOT analysis. For example deniki arara na rangi yo meri payolo ajo kigerara na sa gendo na SWOT analysis na ngora strength no wow weakness opportunity threats. So mera mera weakness enya telo na armalai yolo lo mongo wana mongara yolo na corrupt na simara na sa research mara yo kangani royo kanganyo then by the time nikipo rola haba na rogitin ngagara alimu. So that's what some politicians use. That is, and it is very wrong. Yolo na rangi like ladies te siasa and yolo na ji siasa nero moro ne jom malai. What? So that is now when today we don't nera ye ujumbe fulani ala hiteniara sebara yolo na ja sebara ne miro ni aksa mero na le mero njalane nye. Ne ago na shalani ne kire gaja. Itasabuki yolo na aba bedole ajo agira limundo kiri yolo ngumok neseba ama idoni discuss dale na ba mera na agira balikinote then ne ago na mi atake nyo nanu agira attack tangara kina sia bipolar disorder. Oh, need to me this one. Yes. Ariye. Yes. Okay. Because they want to attach na message me yona ne dole na message so what they want to see tamoya wana ini kara kicha the such things. Yolo na bipolar disorder na condition nikiroinyeki. It is a kitoiwo na mingoka yolo. Pa ganyo be wena ibalonye. So there na triggers. Yolo na triggers na lo trigger na death of my mom. Yolo na my mom na aruli mona ya jona last born. Sorry. Yolo na yolo arumesia. Na neho na nanu wa rumesia isabu gole ngo sister ina Jimiria. Yolo na pa geria 2014 ero lo irolo. Na jo yolo nendo gina asene kwanza. Yolo aje jo group R. Adi ano lengedenya yi garama yana yanga yo lengedenya de winadi. Nejo lazima gebi enjoy. Nejo lengedenya ama aka nafasi yo. Najo yolo amga some narabo na naiko. Ai some diara mpaka masters by the on beyond corporate management. Kama ara baina kata iwa as badai. Dole mwesi ni na undi gara ibero. Na jayu ama yeni ngilu ni ajo asi ayu kanyijo. Mayo. Ama dia ngolo nikibaye ngai. Mana yende du baraga. Nikijogini ta do nikimporo rais le Kenya. Nikijogini kanyijo. Kanyijo. What do you say? Te county nai. Marejo te ka mana ite account nikijoni ahijogini pena. Kajo na inanuna ite na harasa hizi. Kanyo na hiyo. Ka director agenda. Sai. Irangana na nano. So yolo na hapa ninje ne yuna nalo politics ama politician. Yolo na nano ama yolo ndo ni lankanga. Na yela jo kidiabori wasindake gasa barara. Na jo yele sia ina yu that the most senior position and a professional. Na go director le budget at that age. Because wange kunominate kama MCA. Not nominating ningefanya kwa office ya governor amshoe niende nisimame. So yona na una permanent. Top group R. Kala ina nono mayara sabu alang MCA.
kala idor mo hera lo disocio nara permanent because he's professional. Yes, he's professional. Nagara di professional. And you had papers. Degree. When opportunity meet. CPA. You see? Neaku naa najo yolo bai hariana walai maamini najo kai na kai bai na dia ma kai bai na mararo le gores. Yolo MCS le TN na aja 23 yolo le odia na ajage. Neaku ka audition na ake ajo ka. Le gores abar kumok. Yes. Ogaro Karo kera di karo powerful na link te siasa for the last 20 years. Kaka retoshi karo na gara gere ngoro na siai. Then najo na aje le ndoge kwanza na asna ba hera my mama ngaje soi. Ela kedo pe baya pe kitero nemoi. 2014. Na kata yino te siai. Yes. Na o sister ina ji Miriam. Or brother Lenny negijo na my changa a hera my mom ngaji. Tiang. Iro nyanya ara dole na foundation enaji kinde dua hera yeri sibirali yola gedo na sa ino operation na spinal cord na sidagara ni fibaya neago ni paralyzing ngejek neago bedridden na gebelegenye olari musima yolo na neloru na lo 2015 neloru na shida amo very interesting yondara na disormo na gara sidai na gara yiru ajeu neago ara na siankikin neago yolo na apa ngara ye kwanza na lo na ba bagata ngara yor kisongo na ninya na iwa yana my first wife neme ninya bana na yu na oda mara bana na yu yara do ba sai gara dia gara na ara do lo dere baga sai garo lo dere kai kage chunga kali gide yali gara jogi kore ndo ginara like no or musungu wendo ni meri biblia talama ile sia ya marriage meri biblia yangi twagari na ina baba beto ko dage Adam yola Adam ne ngiro na be ko na ye ira yanga ina bagi ala rasio bagi yola la hamba monogamy ngiro na bo ro yo nyanga ranje wasa muke gold sia mare ne contract ni me wani gaja ne mala hamba ngiro aja ngara contract shoyo ne una kurendo gina la lagino musungui nemeri biblia talama amede mayu yolo lungana lo gara ayam ngiro la nyala baba yan musa ola ba masai jeru apa amakara na lo se by that what used to happen engiri aje hero moru na rikando rende seba neri yanka giro gende neri ende yolo bila nyangundo gitin no lo singo yolo ndo na jolo singo ni nyibotu alotu awor kuna rogi nasokani au ni jawde mukede na lege sokari nenu musheleni awari lemna nyofa enyi gera dagiro ka sabun gera ini gera igaja there was no peace ne age neti endingi amu yolo laugh no ngani ago bonyofu midi maro nyofa ro gumu I'm telling you as a man let me ask you you cannot love more than you can't etiaga ni nyofa side yangai. So what you do, I can ta kuna kajo responsibility bebe lo dongo gine ya kunto disrwana. Emi to diswe nyage. I'm telling you the truth. You see? Okay. So now na ge jobo gen eja na gito yo lo ndagara ngira ifeva neago ngit engoro gistia ya gado na go. Neago ne gashi sheta ngajino kanga. Yo na in this era na was. Neago na mo empowered lo yo na bana sheria. You see? Ne lo dipi nyal na ba yo kwa na ngidinge ngo yolle. Teni feva ngara na ni jareru ne ago megira baga yo bo musana tabala na sai so mare longana. Aranyu anano hatuduman kai. Ngitu akaje yata. Uni yara na diro kisongo first. Ara ndiro kisongo. Na gali musababu anyonyo bera sarama mapan kitwa mayem nanu kitwa uni. Kara sadia arusi a wedding nelo mpaka wedding show Citizen. Wow. Waninye. Amuna indiwe na sanoro si. Ajo na mo mena. Yola bani nyeme ni nyabana nwaya kage tegelo na my mom. Nyaku her last wish. Yeah, my man they heard this story is interesting. Na kanyora ra magu emotion amta ra imagi na shamta ra imagi and apparently may bala la hera line ya traumatize ni yo bogin kage na mu traumatize side ya munanu ora bedare my mom throughout my life amu na ba ninje na ga bororo na go to pa somata no no ero papa banje bedare na ona no ora bedare my mom so na ga imagi dara mo idara na imagi amuka shiwo ara sai na di counseling na ga luru ara imagi na ba bogin so na ona na hiyo na gara adebeke ngara etunuta ngara ya norge songo na yu ndiro aldamat amone nyamo kidna ge sababu dolda olonga lini ngongo limini ngongo bas
Yiolo naa peelo enarita aisho nelo peelo aisho nalo aduare menye amu atiai naa etupukuo amu yiolo naa naa layiok akayieu naa kayieu oltoki onyokie lijo nanu neji naa kaanyanyikie nalo adol ajo orpayian kanyor ilapura lainei kanyor iltung'anak moruak kanyor iltung'anak naa egira ara ndepalai logira amu kanyor iltung'anak amu yiolo oltung'ani ora honest oltung'ani oira sipat naa kenyorri ekinyor akeyie kanyor iltung'anak taa kelo aibaka kanyor ewueji sapuk naa ina paanyor paayiolo irmaasai pookin ajoki papa ayiolo ele tung'ani keureki naa amu orkishimu naa iltung'anak kedai dii iltung'anak lemeyieu amada meyieu ore orkishimu naa irkishili yes lolomba yao nyala ibirata ngema papa kibale taa ninye ajo nanu toiwu ena kerai kake magira ae entito ino akiwewe ora serious not I'm not lying kake yiolo amu nanu ategela enkalamu alikuwa second year inakata te Moi University tapala maisoma maidipa amu nalaaki duo tina tapala amu nanu olarikoni lorkijanani wanaiba neje ategela enkalamu entito umemfanya asiendelee shule so nalaaki naa mpaka dotoi yiolo naa pelotu mama Moi neeku nelotu sinye adol neeku nelo naa confusion amarikito nanu entito aldamat maina limu enkarna kake mpaka saa hii hiyo story din najulikana amu yiolo paagira aimaki vitu zangu zote ziko public ama public neimakaki naa unfortunately karibai public so now neeku naa kai confuse my mom amu kelotu mama ena kerai nelotu aramat adol ena nelotu neponu abelekenya amu kimbelekenya 1 year neeku elotu naa metaa kidejingu confusion neeku kelotu aton entasat aibelekenya neton sinye endaa so yiolo naa adi oldamat karikudo ina ndoriko na oldamat amu ninye anyor neyiolo naa sinye endaa nelotu imada doi amu nejia nejo maimam jinisome entito neeta layiok lino nintoki aing'ua kaa mada ina ulimsomesha si ndio simekwambia nimemsomesha so then nejo naa kasidai ena tito aldamat naa kisosio nalang enkae amu kisosio naa nikaja kai meeta taa enkerai ninye najo ajoki ena oldamat yode ninko mang'oru dee enkerai nejo keeta apa sinye story amu ninye first born nehomo menye yiolo menye neesi apa naa chama le county council nedung'idung'i anaa amunye apa watchman it's a very sad story kaimayie di sad stories naa katrama neeku ejito naa sininye yiolo papa nanu lotaa menye kuna kera kunyi mpaka nisom pookin mpaka etumoki aikuna aja baas neiko na after 2 weeks ni pass my mom neeku her last wish that is February 2015 tina ake kitodumunye nejo lalashe olaini olchoreta etejo apa mam nikimpanga aipanga wedding ni esirat tina ake kinterutua within 5 yiolo second May 2025 nikias wedding ena wedding aiseka aitwalimu ake kiti dinya apa kama state aisignal mpaka ngilani Kai, that's a very strong heartbreak. Now, I couldn't face her. Oh my God, because you loved her. I don't the wedding show. The wedding. Nilikuwa namwambia moja ile roga ni ujili atabu. I was sharing the story with him. Najua baba ama wana issue na yeye na endago siju kama umeona amakari hadi akari yake sana kulo creative. Kulo ma creative. Hadi yake sana among you guys. Najua baba anyu dinagra sound endago. Na inasaida yani joko na kweli karibu ifanane na yangu. Najua kiamba baba unaweza dema akikubali kukufanyia kukulipisha utashangaa. Amaka ilibisha ndio hiyo deal yake neja. Na lejua jogi yolo video ba yo eding. Na lejua jogi ya wangilani. Ai record na record age yunguro ni mesida. Pa yangu ikime hamondo getting. Na scandal. Na ulikuwa county. Nilikuwa director. Nikaitwa na director wa kwanza. So aliweka vitu online. Aliweka record lakini uzuri kwa video. Ndio ndio gani yeye nimesidan. Jesus. So now it went viral. Sasa kulipisha hiyo kitu. Na ndio nini na nini la wedding na wedding show ado. Sasa na director ujimejo le procurement la ligina jo na nini. Kuja wedding miezi ya 13 ba ni bodaro lange yolo lange aljara ina it was also the peer of deputy governor na aljara ina lenga muni yo awo. And that was 2015. Ba na jo lange wesuko randa boy na jo ganyo etubuko scandal nelo ndogi viral, it is all over social media
Ajoki na aje record. You know, is recording hiki amejirecord. Sisi wote amerecord line sauti, so at least video. Oh. So watu wanajua sauti yangu na wanajua sauti yake. Na maidi na yeye mwage ajonga. Ni mwage. Sabuna narudi na yodi lo ananeni. Then ajoki olongani baga. Ne olongani ametona akiju maba okisho. Niba okisho. Unike downplay ndogi nekijo so what meeting. But that really thing ni afenira una affect na relationship ayo na romono ni nagilaem ni akona mistrust. Nejungu scandals. Nejungu scandals ona bagulero inaibayu. Megimbayu nyina sengi. Ananayama. Sawa. Nejungu na rara hali ne kumigaja. Me twejiteru age marite sidaya mo keawa mo do inyo ni hana banyo rara imam ne umnyenye horera. Wedding show, graduation tendege engaji ngangiri osoiro Nairobi tiang no pala my mom so neona kadolita na my mom kayiniruga na my mom tasa hapo ndio shida ilingi tayele ndogi na bona lirara ndai naero longani replace ndo iwe mi replace ngirogi no mi replace ngana hino mi replace airogi yolo ngoronyo tongani nyo tongani no shibeji merai menya lashe the same naza na miste ne wa ine gaja yawo yuni dole ka yune wiye yo na you my mother in law ne my mother ne you are not like my mother ni yara so now ne una neja ne akuneja and then unfortunately yolo di power money na ni corrupt rongana sana rugunyinyi so ne una with time ni la mengai yona ba la mengai elo nane agwelo nyaganisa na malo nanu maybe ati lo tokro nyo omeu na asinye ni jichanganya resiai faith so na iwala ginyo longana kumok na ona ke longanisani imanike boror basai odio apostle te Machakos mara jogi mabe Jerusalem mara homolo sojo mara of which yolo nyela la rongana me ayajaba no ashu familiarization the spirit of kaimenye ukijichanganya ni bugura na njiye pe ulo lora na raji no domino ndo yalo next week ji ndo yalo so with time amdo creams na ambo ni ga confused na ba confused de loru na ko na lage na yogna ne yolo na ba lage na je parai I explain ni na ile kino ikona de loru na ko na bana laga yo then arum na depression na ne ku trigger na ida trigger na ida trigger because ke gona ne lo rwala habal ne ki aranga brania na su yani na roho na mara public figure ne gwegere na yana kagere nyanya sana gara yamo ala her governor o mi de wendo clanism o me say you clanism it is family that's why I want to talk about it kwamba teni arana noye mera yeno la iser arana no la irayo me fa ne jiji la irayo graro nyo andenyer masa wakuweka mera kore family ne jina so ga ogol amone njo aro rikori la tango okay so ya public ne ringara in social media bas ne jina na sema sana nongara mka sema yi ne ugira nasi video aiki yonda kidage masai tenile ngirok ne ngara ne ngishu na ina njala so ni ganye ne ngara ni kishu ko ni ngishu amada ne rianga brida ga masani gaja ne ko ga ne yangara na sawa ili kombezenyo hebo na yangara ne ga ngori ne mesida ona ne hiyo kitu jongelewa sana ayero na baito ne umeina na imaki olenga ikindo berapo kirogi kila kitu imekuwa solve sai mara na nushu ndo mono kaini mara issue o wayo ngabranye na to mono nyenye msamaha na tudubage olenga mu na gara ibelotu ako no kanisa ninyo na isemana nongera lari musima yo na ba isema meri yango residai ni yolo na be gonira gosorwa na o ngishwaja ari ekimasa neja bayan olasa nanu erobi neja ndasar ma yolo nanu amara je yolo robara na ngere ndita iba shugoni amu kotetik my trouble it was so painful for me amu agara ida ongara renere gedangela no acacia aya interior I had to do that for some time for a very long time my son was then maybe 1 year
years yiolo ena naa 7 years yiolo ele botor nikaja kake keton naa nikielewana neeku naa teniken school nayanjo aawa nkera ini boarding they are doing very well yiolo sii ng'otonye kietuo aelewana ketii esiai sininye natii esiai naata nkai tomononi oloreren oneeku saizi ielewana tolpaina yes kielewana tuko sawa kabisa wow that's amazing nikielewana but I know because now yiolo na ina siai bipolar na torono na diam na kerorona tamukape the moment nadol enkitoki ino irara lewa au bai wera hitomod open na keurei edo nyar so neeku na kaude tingu na afia nekiure kaude diam ka kabidoi kabidi yes yeah you know I'm saying these things because it's public domain so na science aitumia na ndo nijua na so sasa neeku na kanyor kuna kera kutio aini amakape kenyor de nkitwa oltung'ani opi kenyor nkitwa oltung'ani konkal kulelewa kenyor kake ebawe we na ureyu mimbaya ke neeku fear yiolo na peejingu fear neeku kai fear una kitwa aini amakario apa na kara so I didn't know why I was doing this na mayiolo na apa nanu ajo kaata ena condition na PC Vijan ayo ntoki damu maroli taata melama dempejan nalus oleng we madai kejanika tayiolo natoki naroli taata enipiju sio oleng neti etanikino emadai agira nataliki amu karara natanji oltung'ani botor ati almost close in 40 years neeku yiolo sininye time as time goes by na kimature oltung'ani yiolo na tokitin apa nagira aas nikaja nisho na apa natomononi ai botor na ke last born ana nanu neeku kira po last neeku na kepi ejo dia Irish physical war neeku na nelo dake ya kumesidan mbaa nyonyo nelo na ina siai faith kidogo ajing kujichanganya amu yo na dini kujichanganya makanisa nema ina iwe na nyeri realize ajo yo na palo lo sojo la tepeka makosa nemeseba vage iwe lo sojo agwal tore line ale na kare lo sojo oleng nema imaida na show amukai ma ro gule shows then I will get repeated then emelo nana na jogi baba amukai idanya show ngara ale jodi ago menye ongoronya unagara mbaya ngala na sidano endomononi ai bas na ira kana legenda enji meinde oltung'ani ata menye ongoronya ngara keyieu ake ngotonye iyile tu ngotonye ngoronya oltung'ani tenemada ngoronya oltung'ani tenikaja ninye ake ngoronya neeku ira kana lewa ajoki miseparate akata nkera ongoronye tiwenetiu so yiolo na palotu nanu after 1 year awada nkera na awata enkoitoi nemesidai nang'oiki Enkai najoki Enkai ai yiolo ajo yiolo ng'ole entoki nayieu nemenkarruishu kuna kera yieu ake enkisoma neeku yiolo dee netii eng'oki misieku igira taake aomon Enkai agira dii aomon Enkai amu era naa torrono amu magira aelewa naa torrono naa amu yiolo duo generally tenilo olarrabal wa lady and you are a man na lady ake ifeve amu feminist naa kedol enagira aionia na idolta sii enagira aionia amu yiolo arikok and director le finance na olalahe la your governor neeku naa megira aelewa neminasunoyu but few people knew what exactly was happening nemielewa ormaasai ena siai naji religion mielewa esiai naji mental health neeku egira ayiok anaa kigira oti so yiolo naa to cut the story short nalotu naa nanu nashuku nkera naisho naa nkapani na yiolo norbotor naya boarding yiolo na elekete neiteru school tinewei yiolo lera nkera ini they are doing very well teniken school nanu ara amu meyieu enkitok nitaboitakini yiolo toki natadua meyieu enkitok nitubulu enkai kitok ngulie so now neeku naa nankasa ajo mekure Maasai nayem naa enolorere nanyor ena kera olorere amu yiolo menye amu kula urana lolong'u naa keyiolo mpaka Maasai kegira dii watch taata ena show loosinya neeku naa naishori anaa entomononi ai are then yiolo naa paishori nemeisho sorry so now yiolo apake iwo na kukera nena conditions kera entoki naji preeclampsia etii oltung'ani lenetum kadi meeta dina ntoki namayiolo amu ka research on everything
Kera longani le net my do show ball around 5-3 nira pressure. So if you don't manage that, na gepuku. So yolo na beluto ibongo na gara enkai. Na hiya na ball long egira irora na mayen. Amayen yolo na ba mayen ni ho na ke yeni kiti na Gilliam Gilliam eleki nyamula yo gara ba ara erenda kitoka iboror. Yolo pebol enkutuk amawa na amiro ero na akinyi neja narasa mamake naramayian nanu netum ena kerai ena kitoka entito neisho ena meeki mekintoki ajo meeki enalo tam keji Irene keji entomononi ai kwanza Jedi neji eniare Irene neji eneuni Yvonne naikenieta ina kwani nyaka eneuni yeah mo polygamous irmasa not really polygamy. Not really polygamy. Na sina jo ronga be manga sade. Okay, ni ya meneuni. Na ronga meneuni amuke logo na ako keti na atio twala habal agira la governor. So nera na nesho member siangike kwanza natesharanga ngiti. Nara diane meranga jijiko so ngorofani. Ngorofani. First, second, third. More than second. So yo la velo runa ke dari sianga ne mezingi twa. Ame mwana na mga dia de ke di fia mu gere na urisha mo kira la governor ye iri kira iris ngara ke de mine boni ke ari twa na ere ngara it shows a lot of fear ndo dey complicated. So now yo na ba baune najo kara me gure ra emisho le yele na rogi na jurure social media ra sagurogi aide baka gilla aide baka gi why you believing the what they are saying? Not really, but you know the more nagerero kai digulu na seju dinagara gadingu kanyura yebe amu because now nagera na adingu I didn't know they have this condition now amara na yolo so now it cannot happen again. Nare na no baigila ara rendo mono gaini mayolo nawe na gara ne ona ajiro kanyu dinaluriro Teniendo ya and then yolo glara lang abasho nejiyo ga mejir mohono kesenya yo megisa gulisho yo in fact yolo shanga he na butiki mostly like gwana ndango balanga he na no mohono na umi wo lo bono o mari age le duole garonga ne le ga malimdo no ala mare amakela ma belo bona jo ama deni bolo bono ni mo shara mare lang so nibidi na ba shuko nanwa shuko ginankai tinera na no yugo arumnyo yolo ba shuko ginankai na jew bas yolo na ate ni jew ni ngwiki pulle ni ngwiki anga yola haba yes na ngwiki anga yola haba la mewo no la haba na ko sabu aro la haba liang aro la haba lesiai aro la haba la gre kombo county corruption agre ma corruption ni right snira holo irirwa na yolo na yago ben you did not have backup. Not really. Ada backup bolonga na kamukara na backup amuke gar yolo lo sujira de social media la grace support eri lo jiro ara gicha kolodo ligrara re ne ona ne yolo na ba na gara ne meruwa na sai era dindo na stigma na nyanga lo na sidene nege magrara era stigma na ra maraja era public stigma yana nige gara lo na sai narara naji rana nikicha ara sholo ngani ora maybe AIDS la sholo ngani ara cancer ke asagini stigma na ara rono na tokina le yolo biru amara neji onderu amini nirume ndo naji self nebu kama ato niru niru bwana ba weji nigira ishop ndo did you know that ulikuwa na condition yolo na what happen elo na ndo ndugiara ero na family issues na ishori na sick leave pala bare ona sheri na ini na losi mara sign counseling amaka dadakali deni kunia na CI so now na lo for 1 year yolo na ba shuke CI na ngapunya sa stigma to anala finance walijua kuna bipolar disorder condition public people doesn't even know what is bipolar mayolo nyajo anya bana bongana ini etilo jira baina ra sagurogi but people that because now it is a private issue yolo na ba gara magi ewo na public lakini gani ilikuwa private je rarana ini fulani onana ini fulani so what people are hearing it is not true amro na no doing the side of my story na ni yana ra agralimu you see it is not easy because even talking about it is not issue ama ila hito ni or governor egira irogizi
ajo keimayie apa sinye esiai depression 2003 peilo olorika le bunge. So when you are at that condition na condition na melele de pemake. So for me, why I'm speaking about it, ndogi naimayie na kara larikoni, so to me I can speak about it pere le kairongani, but in real sense meyona dia meyoni naimake na mana yen lo twa imake edilo na joya joro le kai le dia de le kairongani lormare lang madi na ini amlo na podcast nigira imake sia mental health emedol di ana keidim ata kinyala yankata neji ata kicha ajo tenere jogi jeji because we know the truth. So ore bishuka no esiai na shuka after 1 year na yatum mbaa nemesidan kwanza na ngasa agweti siasa ni mixi siasa onyo na ngamunyo gavana mkanya dior gavana ole kajo dior gavana na ivo tilang because kaji na yolo family na kaji tipabe na yolo wale family na kajo tilang yolo gavana na la hela na la prani yolo brother la yamunyo ngobang na kali dina ishwage yolo ngobang na malaita yo kormohono na nasi ita clanisi na uo meta kiama na ukinchora nkahangaje yolo dwa general amkaima na do na story by funza ltungana yolo belo tu agwegira ama neku yolo iboni ninya dirobera neji na bi horu nkishwaja gahare pe horu mohyo nangahe ni horu lairayo na nya lairayo ge horonyo ni horu mohyo nanganyi yolo nkahangaje yolo na bi horu ne agu meisho ndo ye ne lairayo ge ndiro mohyo no ne meisho o merushugori yolo iboni yolo abi sholo iboni ne agu yolo hilairayo ge shoyo nkahangaje kae minjo yo amirobera naba ne in real sense we are brother and sister ne yolo le brother la sujiro jilush ne emetendiro lengu ne na we are brother by clan ne rogi ago geranyo so ne unibu ne ngiro ne mesida amuke gara ara ne gara family so people doesn't understand kanyo de gara na ini ara onyo. So by the time yolo rara ay magata ngat podcast najo kenyamal le record or masai kanyo yolo ndongana lora family ra na maybe yolo governor na ra family la hel na nyo usually get dolia na njogre enjoy power but they don't. In fact, I congratulate an ndongana le anara ndutu the ndutus ndutu MP ndutu governor ndutu MCA tinage tenako yolo amada magili wana kwa mfano mera nyedo olengu kedi yolo la hello lengu li yolo mfano lo ikaja ita shite MCA ora director ajenye le director I don't know this no they're not there. So I was the only one now lengedenya like onaja abali ngiro neaku na keisho kulo tung'anak kulo kulie tung'anak amu kijo na njerman malengo bang lelo na ninje no itu amanyo CC finance kisota there's a problem I'm going to mention oshaga amu getting a public domain you see administrator le finance olongani olage ho Joshua Majakusi olongani oti building plan Musa Kanjori ni kotuma so it's a family ade jodoi na kagira kajo ni mayela shike magini siasa it's fine let you state capture yolo state capture to county capture yola ba te sia ngade Uhuru Kenyatta na gara bendo naji capture law moraide nyo any capture state mera yolo na resources for na few people lo gre manage na nyenyo ne yolo na le loronga na lo la irayo le lorma ma lo la irayo lo te Kajiado e capture nejaderi pakasai so now when I came in nagira nanu ajo mate bikusawa je kucheni olongani lorma beria je gani olongani lormo lele ande gani nyo na ibaini na yolo no orgirolai na gisora CC finance now na gitumie stigma ndo na structure of stigma okay now they use so there was politics part of it negra sherehe na shugogini yanga ya na haje kuna na governor ifane agu chief guest nigo na inside or governor ajo me gira na ni sumbayo ke yunyene logato so now ne umibonga governor inato yo na be bon kore na olonga to za July 2023 kire baga na yo wa ninyo atebeka masho na nukiboto aninye MC na jiju departed wala la hela yo Jacob Kiba yo la yo do na olona anyishorua Friday kore Thursday kire yangangisho Paejo go to work, tomorrow is a working day. For a person who has an issue where bipolar negira recover, it affects you so much. Na guna emotional. Nifikiria je why is my brother doing to this? Why is he listening to these people? Why is he not giving me an opportunity? Ni asi yoshere, ni ona be luru na nenye konun tebogen.
nimiti public nebo yoga entumo na lona 5000 neri online live on TV amukita sana factual sabu amor gavana ogira loru yolo baba sa imene loru le minister ojigi sora yona abelo neponi kolload ne loru clanism ni kolload Judy Patiat na la irayo o kisora yona abelo tu kisora na loru na loru wa resiai. That is exactly what happened. Yolo na ba ne kaja neto na short governor manini ngone line ni le lorongana. That is how plus now when na feeling ni rasa stigma resiai. And then you said, oh, then it clicked your mind that yes, they are doing this to me because of this code. Of course, it is like that. Then it wasn't. Kamada genius, and I've been working with that institution since 12 County. Bas, public. Oh, sorry. That is how it happened. Nelona, we never planned. I never planned Alessia and Dogi. Nala magesi corruption alasha whistleblower then so what is you pegi gusai media minyororo na ya whistleblower because now I understand. Yes, that is how exactly what happened. It was a mixture of politics and stigma. You see, stigma, and the governor could not listen to me amarola la helenye na olorona lekinga greening so my lekinga duagage neja na agetu na nije tumbasa then ngasa aja jutesiai yolo na mara ya kwanza ni tuelewa governor negwegera yana na notorono so na sagini na amkara permanent na yako na shogini show cause letter yolo na by the time na show cause letter na lokotini pa majuti then later ni na governor yolo ni stop na say disciplinary kagara na public are unmanageable, family is coming in kira habare negirendo na senior governor political enemies negwegiri chochea. You see, negra sinja ulo uleto wana ichocha the more nagra ichocha tenadola grasa stigma nadwa rubi so na niping nige bank line mene kumegura corruption ngegira mage matusi one thing after another leads to another kolelo ale social media wao ni gojojea na ini yani kiera genda bigire ngemanji korene mislorgiro na maina image ajoga lo anga lorga wana nebo no side political enemies who and who Kajiado they came to my side so neago na nesa naruna saboro rona gumo unfortunately na mai magagara le lorongana to safeguard their names kage they took advantage of my situation paying Olengolo County political nga enemies me yellow the political enemies lo lengu me don't want to mention anyone them so many I don't others even come from Narok County issues of clanism wali odomo ngiri kumo I don't want to mention their name so they took advantage of that situation unfortunately yolo biro waju pia nano ikaja nere mendim wale biro waju lenjoroino nano no ri ukariga yola haba naitumia 8 million ngura ini yobe or my sister or my sister or sister ni merama yananga ina ling Miriam. Oh, the one ulisema alikuwa na job. Yes, Mungu ambariki na nilikuja kuwaomba wote msamaha. So kada disina donge turogia sana DRCI. So maradi masigini. But you needed also to be supported. So but some of these things they are not liquid, it's property. So miljamba hii ndo iliona so at some point nimende na inasa gelongana ya narogi agera lona ichocha the family also doesn't want to fundraise muka dola na jo kwa solare o lelengu agera rola brani onyo and we are fundraising so the family do not understand. So when that abajo nejo the nainis decided that mara sana na ini family they later will deal with this issue amerana aibu to magili wana amo shidene kemagil runganak in that negative way jiro kanyijo hiyo yellow runji now before we go in amaka ina explain that really happened ma yela iradwa na sequence ajo then now these people ran away those people amiro gwaja na ne midim ai maroli kira ndo inariene nyoro dari ko lelo opponent neko cable lengu kage meetio politically so now neona age ure ni demonole lengu both politically ni demuriatu wa serikali
That's what to say. Yo na be demo nini stick ninja badala ninja najo yo na India mtu kemeumana ninja doshi jo wana India mali. Basi tukusaidie mambo ya akili, maybe tukusaidie mambo ya siasa, nere mendim. Bas. Yo na be akunija bere mendim. Neshukunya na family. Now, no names people want to kill me. Oh. Yes. Iti abangara na dilo plotter. Yes. Yes. So people want to kill me, you know, a deep pressure, and then now there is pressure. I'm in public, social media. You see, there is stress, stress, and bipolar. Now, mix. Nobody could take control of it. Now, tini na ewe na ndogi na kai sudori. So na ngor na neja kama na ini family kem kagi asa mo hii hali venye iko. Wewe miranye yeside kwanza mo yara stress number 1 ala ninjiro mimoi ezemo yenene. Number 2 your life is in danger. Number 3 ke grasola ana family because now era nejiro na ini ogera family ara megure it's no longer megure da menara megure da corruption ke gira image ara ke gira moro kamori naira clip na morisho ne min ko na waro na corruption megure di ne na mo nyor bloga la ke gira ni saboro lengumo lengula ramoro na nyorora amoro lengwara shwa mor ngiroga nyara shwa mor ngai na these are people we are close to nemero ngale mera anjalanenya ne una na rongiro base kijana ini mlai fulani nyonen yolo na meri aba public of na yolo aba baikine yolo longana pokin ne mer masai ne do munye ne amkagara maganga na mera ne wo public vera mora director general na ninye do ye ne anyorgesi itwagara ya masa ni yote kesi na ange na ngakera ya mo ishona ne la jukol governor yolo rara na ele kesi mijengaki amayola jukunda ele wanana masai neeku naa nitalamngai amiyiolo ajo ninye ake ning'ope by the time nalo na after nabelot family na irorieki na iconvince na pa kipo rehab because that is the only way ningaja bas najuka diaga nalo rehab nemenaisho because you rehab you kwanza malona numadhari so we ended up going a very good place ndo ni yora hotel Lemuru tinera ahoma no ilando giving amuka homo mayu najo nalo naro because you like doing we are Lemuru na we used more than 1 million people ndine we are maginyanda ni you then nalo dia tumori lo ala no redi engara olongani ngoro rice twana rote Lungana kituak. Maidi na limu ajoga longai. Nilimu ake. Lala hera rubunge ita nako. Na hini kanjudi asira de negira see a trend because they see me hata wakiwa kwa nanyo. So they're like, can you be any? Now, na ina bu yolo longana lo ya affecta na duba ina ikin discuss na siai. Tine dina no hema bu hemo gifunza na siai mental health. De malimuni ozi bongara irbolisi. Wana dina na sedi. Sawa. Iljeshi. Luana lo ngwa South Sudan. Ingera all karsisi. Ngena borini. Ajo amada magai wona nusu dorire ne. Nyo seeing what is wrong. So I wanted to learn. I decided to learn for 3 months. Bas na kwenda arana nwanya na learn. Na sasa sina no counseling ana sia ya jo kuna triggers nini. Na lo na sana na boya sa counseling. So na linara mgali mna ndo inaroligo kwa agra limu kwanza na kolorongana. One kera endoki na psychosis. Na dikicha wala dena go. It is psychotic thing. Yolo psychotic olongani tumia ma drugs wanaishi omera kicha. Na yetu mendo na hallucination ya ga onirori. Yolo gboida dia bobo jisam. Najua na age Robin. Mazesi munitoe form. Robin najua bro kwani unaongelesha nani? Nejo kuna vitu. Na distract. Na ye nalo na nila na jo anyo na gira koloro naima nejo polisi yolo addition ne gira ima na ninya na go be ya rasene uke okishole nejo amranda go okishore ne loro okishora go rini nejo gulle iljeshi aradwa ka trauma egira rwana mitwata na no gerunga yego ben nejo nurses yolo addition ne gira ima rosieri
That is why they are common thing. You know how na spoil kids. So nailand ara psychosis, nailand anarumbo, nailand or marayolo. Then yolo na sininya nai na jogini you need to deal with the triggers. Na hiyo trigger kwanza tanga sa nyenjo your mom mehemo. You have never let her go. Jelo. Na jogini nobody can ever replace your mom. Your wife cannot replace your mom. Your sisters cannot replace your mom. Miruma garanga your mom. Number 2, yolo yado ndo da social support. Your sisters and your brothers cannot be your wife. Amida ajume kura meho. So na yo ina lasima sibi ngiro. Number 3, kara relationships na ara broken. Tushuko yesi inda unyosodwa because ama dibi kengeri kengero gibila mai corruption ara kengero bya ko lasan lesia. Ajo ko lasan lesia. Na jo na tushuko yi. Amorasa. Chomo meka ta nda usodwa o employer lino. Yolo be like no me nje ga shuka moyo. Mitum depression. Amuyo na ade na ro na bipolar kara upper and lower. Now the worst is lower. Then you na lower by depression you can even commit suicide. So it is even better you labara na mo is hyper. So it's even better than ira hyper. Kai me yoni yuna katikati. Like saini ko katikati. Katikati. Yes. Now it's a condition that you can manage. Nalo na habari mzuri na mwanga yosinga langai losojo na raunyo sozwa na irakinyo losojo swaro governor na irogira gino sozwa rongana kumo na like no very open na ba like no very open ne nitumia orgal bunge kama nando yarungia na mwankai yo na ba yolo ga jari yangai na nguya ngai siai ne godo beru maita yorgesi. Yes ne nyira worgesi yo na ba nyira worgesi ne ginyorgesi yo na lo na ne boni determine orgesi. Na imagine na ona nejina yele anasia ya bipolar ne mekcha. So legally yes na ona ga hema jitetea na baro inaro limo o nejina gara makosa na iro shi fine 100,000 amugejo na ina sheria either be section 22 and section 23 Computer Misuse Act na agejo either be like 5 million a hikenge ni larin tomon. So now hiro lila amu 1 yolo olwala isetaye she's a lady. Yolo magistrate na a lady yen kamau. Yolo nga ilevera ne a lady. Yolo ninye vero ne yolo prosecutor nanyo. A lady. Ne ana elegesi ana me defamation ya wana public ya wana criminal. Abasa crime. Ne we ninya naen. Yona by the time na jina ama ene na laga 100,000 ndoi negoro nelo na abil ngarasa negizungiria na ngai yolo na ntogi pagiro shai mage amukarabalia na nuvera ke nyamalvera amu ke shira na maidadoling yolo be shira maidana ultongani gizok negwegera na amana negulo maidane la ngolo leturesh negwe ngoror bunge le Narok negwe ngoror bunge le Central nengbungon deputy governor nenye ningu boge pa meningu governor meningu na amere jaba governor enta bala magati aba nyo endo minda yero de vera kifieko nego nike bala ba yo governor. That is why be do ro she legacy o lord governor kage in real sense mo lord governor e wabanye bera na nyenye individual nego na be me related ro shana sia yonyo. Okay. That is why I want to explain na nego no lengu na kata itumia. That is why bagira explain amikitumia ye na jo na rogi na dobe pepeatu mo na yewa na sia ye stigma amara sasa nya gato stigma. So now hiyo lote wina dijingwa shida. She is a director nanu ninya boss a director vera yolo governor na ninya boss lang kage hemo vera umona jo yola music na sia imbanga kando. So nyinyi mweleoni kivyenu na ikielewana ra yor governor na shukogi SCI na shukogi romohara like la kitu na jogi na kaigo ba shukogi ne SCI neke geraro na maidi msiare jobe duty vera na ranye sorwa. You see yolo na abe abakine na cannot demand so much na isinaitek kore ana baro na rasa at the mountain when ana rasa at the I have to take responsibility because yolo na rogiring abana dejo na agiko aja kato soga mukara public servant na yolo nano kagera nano abukuta accounting short to take responsibility for that kaga yuna abana buku kida unyo so kila mtu. Why are you coming out? Because Ongera inono agwa ngera onda sari nono mo
Kanyo shida. Like you're young. Is it related to job? You're young and is the county. I'm from Kajiado County. Still need your services. Is it only county? Can you only work in the county? Let me tell you. You know my mentor now, my mom. You know my mom. Let me talk about her. She's in heaven. She'll listen. You know my mom. It's fine. It's fine. It's fine. Pole. It's well, Musa. You know my mom. Amundo ina imarita nako. My mom is beautiful. Let me describe her. I'm handsome. Yes, you are. My mom is hardworking. I'm hardworking. My mom is courageous. I'm courageous. My mom is a business lady. I'm a businessman. Can be my mom. Nabi. So which mean edinasi account yo meri. Aidi magena na sense ba se dino ngai. Kai kama ulungani la uliniambia director finance and mirange ni ara CPAs ni ara na Robin Pokin. You see? Yolo dibagira kwa emotional. My mom, my mom a very painful death. It was pole for an year. Yolo na ninyage eroiwa gani nyobe. During that time, ni passing ya mama Lenya, my grandmother. Now we could not tell her. Ajo etwa haumamu kile jona nikiligi. Ya gire unagara napshana. All of us, the seven one. Kera la yo ka napshana. Ondo yeuni. 10. La yo ko one and my mom. La yo one. Let's show. So we did a meeting together. Negijo amadia memu my mom. Nana na di etwat. Amade nikiligi aje homongorone na she's the only. Emehoro. So nigin decide we migiligi. So meli ni ngoya. Ngoya na homo. Nedi my mom sibirali for 1 year. So we could not tell her joga homo mongorone. So to me na joga bana maro ligi. Le migiligi. So unfortunately we don't agiligi. So gasho my mom. It's fine. You can take water. Yeah, more like that. So, but Nyangai. So now, and you're living happen. So legacy. To Her me, legacy. she's my mentor. So to me, I have to take responsibility. I resign. No, you cannot resign. I will kwa sababu one ama ninya my immediate boss ama jegi siwele ngume rujuro vera migini ngo, so the working conditions are not good. Kirara wana umo arodi mo siri. But making them na yage ni can transfer ya yangai department. We are still discussing with the governor and the family. But you cannot say you anyway. You've already taken the responsibility. Anyway, kuomba msamaha. No, it's not enough. So anyway, that is how I am. I took responsibility at Olitokro Boys. I took a responsibility in an audit firm. I will still take responsibility. Let me tell you, let me distract myself. Ama Moshe na solongani ngogo the Bible. Ama balika ngaya ni repent. Let me give you examples. Yolo Musa, who is my nyabori gironkere Israel. Negoro na danyendo giri, you know. Yolo belo tuwa asna na makosani. Yatabali kianga ibe monu samaga eti ama bayai. The promised land. Yes. Yolo dad Solomon. Pelo na Solomon, and today I want even to let me distract myself kidogo and talk a bit of history. Let me distract myself kidogo. Will you allow me nige magi kidogo? This is how it is. Yolo amara na ikilikuwa niye
iunia kunai iriwa na Solomon arahia niriwa na Daudi kanga igelo iye na igelo if you want to be like David or do you want to be like Solomon, you or anybody else. David maybe at so many people gagelo na umok Solomon. Why? Because he's wise. You see, yolo Solomon nage yolo ngoronye neji Bensheba. Yolo Bensheba ne ngiroge Oria, and I don't know whether you know that story about David na before nelo na Oria. Yo Uria ne ngiroge nye era ku Bensheba. Ne gwengo kitangai. Ne yoga ngai however much nilipenda amoni homo na pek Uria ngolo lahaba kage ke na garai Nathan. I don't know whether you know the story of Nathan. So now the kid na roiwoke kwanza wa Bensheba ne jogi si yolo mingwa violence engiriko enyo angajino kage wona Bensheba irogi alotwa ayu Solomon ne ngor na story they conspired between Nathan wa Bensheba ne na nyo neako na King Solomon or King. Now everything the maisha nias ara ni repent, you have to take responsibility. Yes, you have to take the responsibility, so, but yes, because at the end of the day I was not employed to be a whistleblower, and there is Edict Act. However much there are so many things involved, sickness, there are some stigma, you see, but at the end of the day some people are not understanding like Peramora, and at the end of the day I cannot force the governor to fire Peramora. At the end of the day, however much the governor forgiven me, I cannot force him other people to forgive me. At the end of the day, that environment is no longer conducive for me for so many reasons I cannot explain here. So for me, whatever much you're saying, the issues of family or not, if you work in an environment, an institution for more than 10 years, you can still grow and go somewhere else. Yeah. I can go to private sector. I can come and minister. The ministry of God. I can be anything. Yes. Because my mother taught me to be anything. She is my mother. Wow. So, yeah, and then at the end of the day, some other things happen in life because God has other plans. Yeah, maybe God want to. So don't worry about that. Don't worry about that. So that is how it is. And one of the things that I want to do. So, let me ask you. Yes. Kamar Masai, do they really understand that there is this condition? They don't understand any. They just agurori. Ninya menija dejure. Tasagurori ke dejo de agaro. Kere jagaro. Na kama shile lolo ilo jole lolo ngana at some point kike kiani ki affect na ilo lolo rejo. Mara ya kwanza. Ila wa yola wa maya affect yola wa neja na kaidongo longani. Kaita gwedi. Longani yidu. Yala pa stigma ala sagor minister jole njaro stigma. Na jaka yole na si stigma marada yini keshe kidogo. Oltungani kitoko baidong. Amana raba longana. Oltungani bororindo. More boror or minister arashor governor nyope. Pema iroge stigma. That is how I used to think. Breaking news. That was what you thinking? Yes. On a serious note. My blogger I do. Or governor I do. Nation na. Arashor minister. Negi wona function at the Damat Stadium. And apparently, yolo ne ana lady world Damat ni bezi nolo. Idi Buganda boy. Ida ato ngana aja. Ninye. Ayu aro moru lenye ne yu ar doi. Yalo na bali sinye gisha bare. Ewo na kisho maira neke grade ya Maria bo function nini yolo na nona respect marriage ni respect ninya but we are still friend. Kaya da neleba yolo ni erona insecure laba yele. Of course that I mean get insecure. Like, why should you be? No, ne gra. Dala maye ngerai. Ashebadi. Nina bana yo gra hewa. Na hewa. Ne jemu ne joga na no gra ra gweni.
orpayian lenye amu ketii naaji ore najo private and ore neeku kitii nanu kitii naaji kitonia nanji netii likae jamaa lotii oji Ruben ende nejing'u naa enanu girara akweni najoki empapa ai meyie amu majeshi neeku botor duo tolaji kisuja sori ai kiwoshito naa kipuoito siasa nejo miyiolo ajo enkitok olopeny ena etayiolo ajo labda some point in-data eyiolo duo ake kiata district naa kemada naa nakera amu keliki naa nejo keton anyor ole naini bas yiolo naa peetu nejia ormuhalo naopi duo nanu duo napakata agira oloiteru aasishore amu katajeuo naa saai nemaluam naa oltung'ani amu kaibaa enejia ataloo le naini oltung'ani kayieu naa taatodikio paayetu olorika nji ashuko yo papai yiolo yie ajo ang'ae eji ole naini yiolo eninko amu nanu naa laateng'elikia tushukoyu amu enimishuko naa kaidong nekiasisho te county nekiasisho dii ninye ormoto likae toki neikerekera taa orpayian nekweni dee ena kerai amu keyiolo naa taa ajo kaarr najo yiolo taa amu keeku nanu aata makosa naiko ilo payian oji Ruben tiaki ele payian peelo amu enimelo nayieu nimany inkishu enye amu maimanya inkishu ole Enkai amu mayi ainda nikiara maayeji niata ole naini ashu ataluama bas nelo bahati nelo naa Enkai nigutie nyoo nelo nye ilo payian nelo nejo naa kaang'uiki ena kitok etejo kaang'uiki ena kerai ikweni ji kenyor dii ladies enedol egira lewa aara tenkaraki ninye of course nepuo naa aelewana it was an issue nikidumunye naa nikipuo enkiwanja at the same time kore naa amanyoroto na umulo ikatokura amato na ina kata dikata mekure tanakata njati bas niho na ole njaro minister le finance eme na no iro na ninyo loiro le mpushna joki leo niko na dawa yako kigira rato nipo gira reti nagira na kweni amu nimepiga rosho na nimepiga show ya mzuri amka yuda igwa nai nadu na nikede podium paya sa stigma najua anoro anakuambia hivyo uko na dawa live na iko live on TV ngoreta kaundi mzima yole ngiwanja nerilo wananga lifunimiet pa ira here podium nejo yole la naini begara eronji etijingo sho la naini olozirua neeku naa nikintobira na referral hospital neeku naa yiolo taata tenipuku yie naini naa keyieu nipuo aing'uraa ashuero na sidan natii lino lelukunya najoki ena kerai ama ele kaise sidai enaidong'u kenailepaki ena podium paidong live TV peedol kaunti msima ajo paeku breaking news idong'o le naini ole njaro neeku ina news najoki keeku naa makosa amu yiolo yotu entoki nikiteng'elakitia neeku kinyalakitia ele chairman neeku naa neyiok homoita entumo oltung'anak najoki tisipa kake tapala pee nedou enoshi saa metii kamera sidai nagor tene hivyo ndio akili ilikuwa inakwambia yes, because I wanted to do that not akili I wanted to do that I'm not gonna have stigma according to me according to you yes so but that was not a solution kama na kila mtu miar basi yolo na bedo I have bedo ajo wala kamera ndi bikidialo cameras uliwaambia kwa ibunga jaguru ni kwet la diga gari when you did it like you almost I wanted it to be live unfortunately ilileta commotion kanga diuti wala naini itadwa di yolo wali olajing ola ya petition of government kanga dinaidi ulilengu tana county so nisik na unfortunately tuna ni la sai tona la de ko tona ju mara dwa na issue so friend then na ule ni naona nijoki asikufanyie tena hivyo nilimwambia tulikuwa siasa so nilikuwa nataka kumtoa example neeku ni amejo kulo kitu akulo bloggers then yona hapa kuyasage na counseling neeku na I know how to deal with stigma kage it affect other people so yolo sai de igira wa women makure nyaiso so I know how to deal with it neeku na in short I may in a process bogging ara sai counseling aishiwo neeku na yolo na waro ni dole dera cloud chasing ondo ni jana but at the end of the day ara dua lwana lo affect na rogidi oleng and people are committing suicide ondo ni jana say mental health may it be bipolar disorder anxiety depression and abogna rolimo to an extent that I don't want to know kwa ambassador
ore no hina FGM na jono na ambassador of FGM au na no ambassador le mental health ndo ina mesera nyete Kenya amuge ureki. So now I've started getting partners from even a boy country. Ladies are coming in because Kenya. So at the end of the day, I did run an initiative. So Gasera with my own resources and resources and partners. Now with time, Kadwale na mwitaro community adon na loga city Gasera. Now good short I will do anyway. They can create awareness. Yolo mental health name moyan 25% of Kajiado resident 25% of Kajiado resident has issues related to mental health, either depression, either national gindimwa, either marital issues, either adolescents, either na role important. So which means tiaro lwana ko ungwan enigide ni rara ungwan ni ungwan dene yolo bonera issue of mental health. Now that is why for a person like me, Arashule Lenkute Neimage, it is a big thing. Kage mebe magi aga great awareness. Kamana nanu angama ngana de sukul ni kara ngama de sukul kangama kaingoru counselors la employ na yako kayo offer services on a free until nas proposals or manoro partners or a big thing. That is how it is. Now in terms of dogi na ni yuni kenyanguruto kwenye siasa kidogo ni aranguleto ni discuss na yako according to the mental health neja netu na magrana no sumbo ina sia ya mental health enejo shira arisho bala na ini dara najo ga ro shogesho you see ne uvanyo na ijo gile lorungana so if I give you an opportunity to talk to them one it is unfortunate ajo even to a level of status controller can still feel mental health issues like kicha like atasagurogi kere jadi olele karo evadio ni na gleve karo kadumwa ke na pe website na agera live adol karo because mabegera dangara ikaro iba agera dodolo ajo eron meyolo community fangwa longani some lijo karo kero ne dol ninya ntia mental health ajasa gurori unfortunately ke yolo karo sebara amu yolo bara ya kwanza ba tuna ba ina issue yolo ba issue na ro shoko karo adna mesimu amu yolo lari go bogin na ga kerari kinyora na oshoki abakata ajogi Aramo yara kaka ishigo. Ero nyitu yara yo lengo. Degu knows the whole story. Kai yelo ndo nagira asa. Nemegura rano nyamali wakaro. Kegera ba nyitumia amera na urkesi abalerika. Degu na ani jitete waninya. Nalo nabana na clarify. Yelo ana itagoro. Yelo bajo mindo kia jona iteksa na no benya jo mindo kia imago na rogi na megre affect ngera ini. Amera ngera ini bororo na kwa kilo anga yini ya jogi. Dadi kwa umelogwa. So now it oh my god. Yes. It affects because get all the social media. Yolo bali ki text na nyigaja na get na itobet video kwanza. I never intended to come back to social media. I'm not a blogger. Now when he did the second time amera sare rombo niro ya asendogi personally nando ine mesida. Ngayo diroro. I'm very sure ajo megel garajo negel. SWOT analysis. Kayolo ndo mbo na yusugaro. Kangana roiwo kanyi wena rombo na na rogi ngajo so I know he will not do it again because tenejo na asage ninye stigma na lang ninya na rasaka ninya but in short ayala jo mara bagenya ubaya agagera gajo bijitete arangara kina sia ireiga ne umeure sana no ubaya ne mikindo kika Donald social media you rarely see me amagara na nomba kumo na inalas yes so ba kumo ni mindo dia ure na najo ka resign Amerondi ke gerai consult or governor mer kera family ke gerai consult of my family agera say consult of my soul tenelo na ara ase na ge bolanga ikulio ito ikipodo kwa that is the way it is we just say let the will of God be done so atumujana nangai mera in charge of everything inyana yolo duwa yai oi ni boiro kaini rori eldungana tanda magi siasa kayu ene magi siasa kaini rori eldungana tende boy anyu mai magi no siasa deni stop interviewing me I want you to look at that camera and ambie watu let me say feminology is stigmatized before even stigma I don't know whether the last thing can you last thing able to say what you're saying Yolo engeno science and technology and everything nemelu sengena ngai I have used science and everything even to manage accident one day
kitii ake larabal nadumunye family pookin nkitomono kaini are onkera nikipuo ang neeku ketolo dia na tomononi ayie kwanza neeku mesidai bearing engari enkeju then ajo mikipuo amu mesidai ni insist ane dukuya mukedua dina tomononi ai netii naa ketolo maa kedua ketolo nelo naa netoni naa nche te kurum onkera ini netii naa ena tomononi ai ki second dukuya bas nekinjing orbaribara ara do yako kibonu maoro nepuku enkeju edukuya egari bas nejo rara science da itumia ama irudana maure kaya tayiolo naroki I don't fear death. That is how I am. I'm courageous to an extent that I don't fear death. Toron di natujan. Now nejo ninye Jesus 7 times. Yule na mfulisi anaka di konjita aiwo. Yule na gashiba. Yule na mga yolo science ya kwa yola jare ndo inaji motion. Yule na speed na gari ni maybe brakes na maybe ndogi ayala do to go or me slow down. Open. Na una hiyo na amehomo na inda du control la ngari belo kwando beda na la sulari di ai na ngari ya la sulari di ai te njor barabara like 3 times using science I have avoid ndogi accident ayolo na gararisho na gaitumia naitumia science na lwana tenobe yolo kutumia science na research kaidim na polisi kaidim na ranyo metendo na maidim mara so yolo serikali ya Kenya na yolo ajo amanaset yolo serikali ya Kenya ke yolo ajo mara larun serikali ya Kenya ngadi serikali people and systems that is what systems. So now yolo na science for gin nemelang angai that is very key. Amen. So neeku naa yiolo enkae keibatie iltung'anak esipata. You know, I'm just summarizing. Basing on all my experience amu gira nalimu. Keibatie iltung'anak esipata. You see, kake etii irkigerot. Yiolo tenkata emusho nenyorru iltung'anak iropiyiani onyo. It is written. Everything is written, it is in the Bible. Yiolo tenkata emusho nenyorru iltung'anak iropiyiani nibayu enkai nibayu esipata. Neeku mintoki dia aurisho tenidol iltung'anak ibanyo kake mimaanisha ajo yiolo lelo loogira alimu sipat nemelimu. Neeku in short kajoito yiolo sipat lasima paalimu. Ajo ene musho ajo kentomononi ai ama dii nai ni amirang'en kearieki enang'en najoki ama dii Methusela kelarin aje etobiko ejo 969 najoki ama dii Yesu kelarin aje etobiko nejo between 33 and 36 najoki kang'ae duo oota impact tenkop kang'ae nayiolo entoki nataasa Methusela meeta kake etodua Yesu olosho. Neeku yiolo lelo loogira aiplan ntokitin torrok te maisha ai tenkaraki nagira alimu esipata kai najoki maure nanu lenaini because they are there. Yes. Because at the end of the day yiolo larin laisha Enkai naa karipito Enkai naa because they are planning the past naa toripo Enkai karodi odocha na Wanjigi. Yiolo Wanjigi? Yiolo enkang'ai naa oltung'ani eton taa tung'uki Enkai. Paa yiolo enkang'ai mukata di nkang'itie kumok enkang'ai nabo. Neeku yiolo enang'ai neeta mpaka handaki. Wei na nanu sudori yiolo electric fence. You have a very beautiful home. Homes. Yes, homes. But it's not homes. Bomas. Sometimes it's bomas because the women fear. Isirangiru amuge uredi ajo gari miotua. Ba ndo ya ingitua gadauni. Sasa yiolo electric fence ake kidipita dii show miure. Neeku yiolo naa oltung'ani eton taa tung'uki Enkai. Neeku naa one Paina apa pigira aitodolu olalem tenapa content. Tadua dio shalale. Ite isi olalem amoba. Sika enkito kai nabo amu alalem eturia. Ena nemeyiolo nye ena enda naa enkaishu. Yiolo Pastor Lebus. Yiolo Pastor Lebus. Miyiolo Pastor Lebus sisi yae natii diwe yiolo Onkasiri. Mayiolo ake. Yiolo Pastor Lenana. Lora buri na lelo wastani. Keeta ntoki naishuhudia ninche. You see?
Neaku na basing on that in short kabidi everything is an asset, is a new I want you to so now in short yolo nana pookin ba nataasa ara tung'ani ang'oro keon tenkaraki nara eng'ues mekure agira ara eng'ues etaa Enkai atung'uikia maatorripo. Neeku yiolo lelo tung'anak loogira ake aisumbusumbua atiaka ninche aaripita Enkai e Israel. Amen. Neeku in short yiolo anaa enerripito nyoo anaa enamanita ildonyo nyoo Jerusalem. Naa nejia nikunita nyoo nejiko emanita Enkai lelo tung'anak lenyenak. Netejo amen. Amen. Neeku naja neetu mbaa mara nanaurera. That's powerful. There's so many things. You know I'm saying these things now. There are certain things na majority. Let me tell you. When you trend kama trending ai nagira trending jina banji kidevera na show. Jodi yolo la na show magira itisha. Kai yolo na show kingorbaga NSIS. What after information? No, because everything I say and everything I do na gagira asuja. So the government is following anyo yolo nano na maralaton yolo nano may participate about demonstration. You see? Ondo girin kumonali. Neeku na yolo bagira utiki ajo nena tokitin. Kajoita mo me serikali e Kenya narripito. Neme mpejanai Enkai e Israel. Amen. Neeku na nijetu thank you so much tenkaraki nena show nikitaasa. Tenikitum time we want to discuss maybe mbaa onkera and so many things we can discuss orore lengai nelor mai discuss and so many other things. Neeku nanu nailo eng'ues na ukipatana na watu okay I want you to speak ayo mpaka nkera okay, I want you to speak to this camera uongeleshe hao watu wenye wanapenda kustigmatize hao wenye wanaandikanga messages because ulisema usomi basi sisi watu kama mimi wana na affect sababu anaitwa Lucy anasema ina affect exactly your children. Olengona ni Lemeri Super Show. We've had a very beautiful show with Musa and he's born again. He loves the Lord. He's genius, this guy. Wow. Yani keti ndo I learn from you. Keti revelations nano wrote a Bible. Imagine edo haraitilia mkazo ajo ore teniro oltung'ani kurate na ilor baba lengema. Unaona ali underline coward you will go to hell. Yes, tunajuanga liars kaya gere luganda lemeyo la jote nera kurate. In fact kile rodoi liars nera kwa cowards. Yes, cowards. Ndio nyenye kwanza lilo. Neeku ateja showling kayo la jore imwa na show gedil lunganak lora mayane Enkai. God bless you Olengona Lemeri Super Show. And by the way in this show we pay bills. I have my camera person here anaitwa Jeff kigia ngara yang tendeweji naji and inyumba inataka kulipiwa rent, stima ni pesa, kila kitu ni pesa hapa, hata hizi makeups ni pesa. So I support Mary Super Show. I'm not aligned to any political side. I am a neutral person. Support this work. Kama ikazi imekubariki, support us. You can find our number there and andika hapo chini if you want to be a blessing to Mary Super Show so that we be able to bring such shows to you. Pay hindima ya shows na iji na teni support to you. God bless you. Kajinanu na ewo si Mary Super Teneleshao aka na ewo sim subscribe to our YouTube channel. God bless you.